ini cerita para pemuda yang kurang tidur. Masuk. Masuk mana lu? Masukin YouTube gua. Coba gua lihat lu. Ya, gila. Tuh, mata elang dia. Nih, gua jalan pertama. Diem aja lu. Rasa jelek. Enggak. Iya elah, kartu gue balaknya banyak banget lagi. Jongkok nih gue mah. Aduh. Mamam. Terus gua. Terus. Iya. Lalu apa lagi? Tadi katanya masuk. Jago sih lu. Makan gaya lu. Jalan. Oke, ya amat ini. Anak-anak ada kali di depan ya? Wih, enggak offline nih. Yoi. Blok 6 tuh sodok, bae ya. Kagak disodok. Ya. Matiin. Sik. Biar rasa balok 6 mati. Lu balak enam. Enggak ada. Hanya mulu, Gon. Tuh, balok 6. Tatu nyanyi. Tahu amat, 2 biji balok mati. Rasa mati tuh balok. 2 biji mati dia. Nah, kuncian tuh. Iya. Ada kali. Mana lu? Gue suruh ke warung emak gua. Ya elah, lagi udah gede masih tanya aja sama emak. Iyalah, kita harus nurut sama orang tua. Main-main. Alasan aja. Wah, Payah. Cemen. barang. Gede doang. Ini mana ya kartunya? Ading. Nih. Yuk gila, selalu banget gue bilang balak 6 mati. Kuncian gua. Habis Masuk gua tahu. Mas berapa? Habis dah. Udah. Gua 4. Gua 5. Berapa? 4 gua. Lu, berapa kartu lu? 4. 4 berapa? Ini 4. 4 berapa? Gua buka. bangun lu. Jongkok. Jongkok. Gue jongkok. Jongkok. Jongkok jadinya. Ini kuncian nih. Iya apa iya? Iya, gua tuh tukang kunci. Masuk lu. Lu Tinggal jangan. berapa? 1. Tuh. Iya, gua masuk. Tuh. Lu berapa? 2. 5. Lu berapa? Berapa lu? 4. 14. 14. Jongkok kali ngocok. Kocok. Lu jangan begitu dong. Iya. Dia. Kocok. Cok. Lama banget lu. Iya nih lu, kocok. Begini. Apa? Panci. Panas banget. Iya. Harus dijam gua, jongkok. Boleh. Lagi. Lanjut. Jalan nih. Lu lama banget tuh. Cepet dong. Lu kartu lu tinggal berapa? Kasihan itu Tile. Ya udah biasa gua. Lewat lo, Gon. Buset enak aja. Sampai gua. Mampus. 3. Berapa? 1. Berapa lu? Balak 6. Ya, jongkok lagi mampus. Ngocok. Buset deh. Hidung gua apa batu es. Apa, Mang? Dingin banget. Tuh, gua jalan tuh. Jalan lu. Gat. Sedih. Lu marah tuh sama gua. Kalau marah bilang aja jangan kayak gini. Udah lu pulang sono. Emang apa? Jidat panas dingin. Kenapa itu? Berapa, Gon?
Lu lagi tuh bola kosong Ya, mati. kosong mati. 25. Udah, jongkok kali jongkok. Ah. Main 3 jam cuma jongkok doang, mau pulang gua. Ya, Tolong apa? Ah, Mau kemana? balik ya. Sakit kaki gua. Sakit kaki gua. 3 jam. Udah. Cemen lu, bukan pemain lu. Parah.